yang beman ngomong jadi. Yang curiga kan belakon pate parak-parak kan itu. Pokoknya mencurigakan Sani. Ide dua agung terus main mata. Ajak ke Gusti Ayu. Dari seledetannya belen. Nyeledet di peninggalan ini terus nyeledet. Menapa nyeledet? Oh mulai di Kalau peninggalan. nyeledet pasti di mata. Oh. Tapi cara nyeledetnya bijak soleh. Pasti badok. Ada sesuatunya. Ada udang di balik batu. Oh, ada sesuatu. Nah, tuh curiga aja. Dan ini gigi caranya. Harus diragu waspada ada di parakan. Langsung. Yu. Ada yuyu. Hah? Apa mang? Pedagang yuyu di dur. Yu. Wes. Apa lu? Dah. Aing itu tiang ratu dua agung. Oh, pedagang jagung. Aduh, itu dagang jagung. Yu. Yu. Di tiang dua agung. Sapu sih puniki sering ngerau. Gelah Yu. Masuk ayu sing nawang gelah. Gelah ne subuh kemumahi ngalih ayu. Kemudian nih. Oyong. Oyong. Dados Coko Dewa mriki. Sampunang dua agung. Sampunang Coko Dewa mriki. Tunggu dia ngayu ngeraos gitu. Kengken semayan ayu ne turni semangan. Tang presiden gelah ngeruruh ayu ri pemeraman. Yu. Ada ayu. Oke. Ada ane pinih mau buah apa? Mulus. Kena. Tepuk. Jelas. Kedas. Mulus. Buglek. Sing bulu. Apa nih? Lengar. Yu. Kang sing kau denggalang gulingnya yu. Bisa denggalang gulingnya. Sampunang dua agung. Bukaon Coko Dewa saking mriki. Sampunang dua agung. Anyang-anyangan dan. Nengil. Beli nang udiang nih. Badah. Nih, lemu nyiram nih. Selebor cerdas nyinyet. Ini makan itu. Wait, Cium lah kan. wait. Lar. Tiang. Nas tiangnya kenu. Weh, itu apa jemak gaya ngerepe? Caro alu, caro tuke jelemone. Maka biang nas jangan. Patuh. Adi bisa memunyi itu nah. Ada suara khusus. Hah? Adi, Masa bisa munyi? Oh. Ciko. Weh. Cicak ngajang. Jani kan man. Jelemone. Mancan sur ngikal drama becel nasanya. Sing dadi bener. Kadensi nas. Atut-atutan nih. Banyak sakit deh. Tuh. Kengke. Tuh. Adi mesti pedagang jagung di gedongan. Jagung. Ngalin bedek. Cicak ngai jantung lemah. Tuh. Yang curiga nih Ki. Si becok nake. Api karyanya di gedongan. Tapi tuh. Jelemone. Dato ado doang jelemone. Tapi tuh. Siap. Ah, siap kengkennya. Di tiang berat yang siap nih Ki. Beratnya kengke. Penadu nabi karyanya di gedongan. Misi orang. Ayu. Oyong ayu. Aduh dua gong. Di tiang takut aduh sih gitu. Ih, jangan. Kita dengar. Oh, aduh. Ih, mancan sur ngikal open sakit, nas sakit aduh. Sarangi.
Jadi gitu. Uyuy, benyah ke gitu. Si ngejak-ajak ngegal maunya gitu. Saput nanya benyah lah. Nak udiang wau medaging Oh. buka-bukaan. Nah, Ayo. nah. Ngil siap. Nengil tiang siap atuh boleh. Hah? Boleh apa Boleh. Jelmon? Weh, Wait, benyah banci kan nak gitu. Ben, Jelmon ya. Nih, Wah, siap. aing ngagat deh. Ngintip man, pis man. kalau cinengil gen, man beci. Nenot, 2000 not. Apa? Memparkir kan lah nih. Aku dah nih. 2000. Apa nih? Wis. Benar kan man? Wis. Bedek tuh sing selalu sedikit pasti banyak artinya. Oh gitu. Sing ngaji. Gini kayak nyuang. Jangan bocol. Gong. Bawa dinyak lagi bintang gitu. Zaman mangkin angin maya parkir kirangan tuh. Daluman beli. Di doang dali. Benar, gobang man dalum. Weh, yang ada picu Aman doang. kan gini. Ada picu doang tali. Dia ngamatur. Oyong. Picu doang tali, dia beli ang baju. Mana apa beli? Angon ngencoh. Doang tali. Dia mana? Cai gina nyenye nih. Nih gisi. Nih. Engen kuang, nah ben. Jak nuk gitu. $1 jangan. Bro, $1. untuk beli tuh. Udah nih. $1 kuda ya nih dong. 12.000. Wah, 14.000 aja. Mencak Kuang, kuda. Weh. Kuang, Ben. Ben. Mana? Nih. Aduh, Jelemu. dah kayak itu asing tadi. Pes momo. Mas momo. Dijang lepes 2.000. Mungkin man, moto jaga nguang kengkeng. Jelemu. Momo ciri bangli apa cimai. Naplar. Tuh, misi bungkong mekletak nasan. 2 gol. Bang Man mulia. Mau palu. Batu ake. Nih, kena. Banyak nasan. Aku nih mau palu. Batu. Jangan pamit. Cuk semul. Dia mau pamit kau sing mana? Iya urusan Cina. Dom aja dadu. Dom momo di dia nah. Beres. Nah, Logong, punik itu. Oplar sing man, niruwat sing man. Kira Aku mungkin kada belah. dom aja dua. Melemah. Ya. Mungkin sampun api. Tar, Ya. wait. Ditiang. Mapan nih madan subuh ngedas lemah. Patut. Dino nih dipi. Sanjane gelas subuh ngado raos. Aja ibapu. Tinggi. Gelah musumayo. Sing jelakar mekelo. Mirip selawas sebulan sasih. Larakar metulak wali mai. Lakar ngalih iyayu. Cai masa nakal ngiring mas. Tinggi. Balo waduh. Banyak Balo sani. yudo. Panjang mekejang. Patut. Tuane ngasapuniki wenton iwawu. Kewenton ini ratu mesti ini bertanggung jawab kena istri. Artinya berani berbuat, berani bertanggung jawab. Itulah pemimpin bijaksana. Betul. Orang bijaksana harus mensyukuri pekerjaan selesai. Cai kaden subenawa. Ya. Bakengken pikangkam gelah ritat kalau melaksana. Ipanya mekejang sumuyup sumangem. Patut. Nih patut gelah pinah ke sangang awrat. Miring budal. Marga perlu betul. Terus. Budal. Lara. Ayo om nih. Lan. Lan. Jatuh salon-alon. Ya sombong san mulai paman agung. Kunapi?
Oh, dijak pemainlah jangkla-jangkla antiang bendi pertuane, bendi perempatane. Sing ada lemon teko bilangan. Tar, ngiring kalau ngiring. Awe. Wait, woi. Tekan. Ulang pun tiba di pucuk. Maksudnya, Apa adanya gitu tuh? pucuk pun tiba, alam pun jadi. Apa? Ini ngawang bungut di pucuk pun tiba alam jadi. Maksudnya, Pucuk di tiba apa tanah orang? Pucuk ulam pun amah meng. pucuk pun ulama Jero. Pucuk ulama mameng orang. Metangi diolah sicil sampun sama guyang. Wow. Dua gong istri nikah sama cucu. Oh, ya. Maksud si Ken metangi Ken. Dah atur melingih nak lo ni. Ini apa not ini? Jerijen batas kade nak isen. Weh, polon nih. Yang nak sing mau polon. Sombong. Pasti kaden Ni tu rabo. Ada. Ni orang Ada mana? Kita napi pula padan jangan. Ada setan, ada setan. Ada yang Nak kengken. pula padan. Porenda kipak-kipak. Panas pak. Porenda kipak-kipak tugrot yang lungsor sikit. Jadi sing Ulap ulap. mata. Bobo jeno. Kade ni cang tugon karang indra belakau. Oh, marot deh semua tuh. Bobo dekap. Nian malu. Apa ni? Candang. Marot deh semua. Iti. Nyonyot at. Inilah Pragawati uling di Sombrerong. Weh, Pragawati uleng di sombrero. Wait. Terkenal nih. Terkenal. Grup band. Ben. Bencong. Sing Weh, Sing bencong. Nyen banding orang bencong. Aman. Weh, nyonya antiangan. Lima malah. Bang, mejak Bang udah kan ada mejak Bang, masih sapu tangan nih sih. Weh, Nih madan begal. Begale. Bencong gagal. weh. Ini orang tiang. Aduh, lah hati jak Bu Gubernur. Cin buku bener. Niki dong. Oh my god. Bu Gubernur, tiang orang bencong. Men kengkean. Tuh. Dek kita menjalan apet yo. Mumpung ibu dini payu kan ada tunas. Payu lah. Tunas yang sekarang ibu nak. Bu Gubernur ampura. Puniki uli mekelu sajan kal wentan tunas. Tunas weg sikir. Dok itu. Jadilah orang terbuka apa adanya. Tolong diperlihatkan. Dan nyemak ini nak melajen agamun. Songong. Sing dadi nesakan wanti lang papun. Damai joharago ne bekulen. Weh, bekulan kita pada Adi dia. we goreng nunas. Apa tunas? Pang makelo angon. Apa? Penumuh rambut. Sing perlu. Man, Ini tunas ja ibu apa? apa? Kesuksesan beliau sebagai pemimpin. Sing Nah. perlu tunas kena itu. Kan. Ibu nak mengerti apa nih tunas tidak selalu kita kasih. Yang penting ibu selalu memperhatikan seni yang kita Nah. digianya di balik khususnya yang tengah saput-saput napi. Kan dados ijo mantan. Siapa mau cimak? Aduh, magnap tak ya Ci? Si biasa san gitu. Weh, ni sing je abon abo mau jujur tuh. Kan jujur. pasti kaden si nyongko. Berak kaden. Ye ne nyongko berarti ne kaden cintun. Oh, Yang udah tuh bisa jadi. Yang ganti nyongko berarti sing kini Oh, cuma timpo kan bapak do aja, Cang. kalian mau jujur. nih madan cewek semampai. Maksud beli cewek semampai ken-ken. Cacang aja. Bu Gubernur, terus yang ketiangan di bid itu tiang tinggal di jalan. Polo aku cuma satu kan ya. Saja niki niki Pragino di Weh, bu gubernur tuh kadang nyimemen gitu. Lu di mesandu kadang-kadang kadang gitu. Kadang ini kadang warga nih tuh. Ya dapat. Puyuh. Saja Bu Gubernur nikat yang di bingigal di kedan di jalan atau di catur buana ke ubarat yang ke nanti pe. Bo,
Kok saut ya? Nya aja kesakisi jangan anang. Nanang. We nanang kita be dong neng lancah. Siap engko we. Ken. Dong orang gitu. Mana ken tasa? Man ken. Man yang lali. Dijau. Dong orang gitu. Cek gitu. Orang-orang. Pelan. Tuman ngai lah milu. Tuman yang orang. Nung kadang man cepot. Saja. Adik kita kaman. Kaman. Ngedebeling bagus gede. Ya artis non nih. Wibawane agung mengenyare. Bali makanye ngailing lo anak titi. Kantos. Dangdut. Bali nyalada. Pung. Lempung kadede. Dasen. Gong. Kak mau pepelan. Beli. Gak, dah beli. Mau nyebelang mau munyinya senyak sahur tangan jak. Wah, gitu batnya. Bang Pak Pragat kayak. Dong latih anak yo. Aduh, kumpi sangsak kan bodoh. Kumpi. Nih mano sempuluan pidana yang melalui. Weh. Tugasnya ceniknya ngumpu kan Ngumpu. Ciyo. Sengaja. Ngumpu meme aneh. Nih ternyata ngelagai ya. Untuk cak sing barang koplar ke kedo. Tuh, mudah demen bener nih. Boyang. Nengin. Sang sot cengas. Jangan dekat-dekat. Saya sedang bajang sumambung. Pantun. Ayo ngomong adik menit. Pantun bang. Lawan benyi patun. Lawan. Ian menang igal jang jiket selama jolas. Maksudnya be? Kulit tuh. Weh, mau nih putih. 5 aja tinggal banding. Bulan bocor. Lulur apa kada nangon nih? Lulur apa? Temun saya kan lulur sekar jagat. Jagat nih. Ini lulur baris gede yang ngono. Nih lulur apa? Legong keraton. Legong keraton. Ini apa nih? Rejang Dewo? Sing Rejang Dewo. Nah apa? Rejang Sari. Sing. Yan kene anu lulur sing Rejang Sari. Rejang apa? Barongket. Apa ya orang kia penting cang segar wit. Pantun. Hah? Mang Tawang. Melisala di busong biu. Amah onyang. Mas maman pantun itu. Adi nak mulai yang gitu ya ada artinya. Ada artinya. Lanjut. Melisala di busong biu. Meli semaga ke kerang asam. Artinya. Rayanan ben mani. Pas bungan pacah, bungan Jepun, bungan Cepake. Bo. Apa? Bo ibi tanding kan? Aduh, pantun tuh. Kan ngai canang kan? Kan ngai canang. Kan pejati sebado. Men? Coba. Yang ben beli bunga. Kurang sing ada kurang bersangsot tang bau. Panas basang itu. Ngerayu. Ngerayu. Kayak caranya. Bapakmu dagang alat elektronik ya? Yes. Bapakmu elektronik ya? Ada. Gemas wit. Bapakmu dagang alat elektronik ya? Bapakmu dagang elektronik ya? Seng. Adia. Dagang di Patsanto. Kok Adi elektronik orang. Lea, kok tahu kita wah? Iya. Kok tahu? Adi Lea, engken maksudnya ngomong. Bapakmu dagang alat elektronik ya? Bapakmu dagang elektronik ya? Kok tahu? Ini TV 20-in. Emak lo. Sijak bang yang ngencana. Wadan kan nyamuk. Ramadan itu nya. Bener. Ada sing dadi. Sing dadi kita cik. Wit.
Apa kotek? Masa digedok-gedok ngejang gedok. Ane cian. Ngono. Jangan tak kunci. Don apun gitu. Keno. Kena. Atuh, luang udang kau ngenang. Udang gelap Len nyane. Nyane. Itu malu ini dua gong tiang. Oh, bener aduh. Bener. Langgung sakeng. Bah, sing ngawangin, matakon bener. Sakeng. Gelas sing adolen mulut wah Raden Jayenere. Uleng dipuri Murdesari. Sakeng Murdesari. Bener. Ya ampun. Aduh, neme panggil dicari kiran. Jaga jarak. Senantiasa. Nih. Kena virus meneh. Covid mengenai pesing bang jabat tangan. Ada, acor. Gagang istri. Tuh. Sampun. Beres. Jani, Kemudian Yayu Dini. Pecat saja nih Yayu Mai. Weh. Yayu iki. Ngireng budal, mangke niki atas Yayu dari koreng padukuan. Kaden gelas saing raos. Ayo raga rumpik. Kemang bintang aliang memisenan ye anggo ngumah peninggalanne matahan caine yen monto ceget nyalan taro luwer kadi video dari Nilo Tahmo nang tole Ini segalo nih mang. Ala-ala gagang istri. Aku. Titin. Minggir. Udang celeng nang tole nawang cia cekel gondol Ada seketan ada. Tiang. kadira sewaretan penede gelah disubo nyinga Yayu Dini enak ulianangan gelatan mari ketemu me Kamu kijong. kijaman kengken semayan Yayu Kayan setiang. bener Kabuana raja. ngalin Ampun tantahan. sing ngidang gelana Aku. Nyapang ni man tugas. Budal. Dan rek padukuan. kemudian Yayu nip tawang Yayu di open gelah yen cing saya suka megedi yen cai suka jalan iring gelah No problem. Thank you yan man waktu intep jap nah. Jap mo. Ayo. Ala-ala gagang istri.